Eka tatakot abemu na gusto ka aking lagyo ako'y Ginoo mandamero kinemo Sobrang takot kule ko mo Ginoo nukuman hunta tsuka bantayan
Ekatatakot ave mo, nahusta ka aking lagyo, ako'y Ginoo, mandamit mo, kingin mo kailanman, o anak ko. Ekatatakot ave mo, nahusta ka aking lagyo, ako'y Ginoo, mandamit mo, kingin mo kailanman, o anak ko. Balumuing sablang gagawin ko, balumuing lamaning kapong puso, o Ginoo, balukong adyo paging siping ko. Amatame at maning aking biyero, ekatatakot ave mo, nahusta ka aking lagyo, ako'y Ginoo, mandamit mo, kingin mo kailanman, o anak ko. Sablang takot kule ko mo, Ginoo, nukuman ta tsuka bantayan ko. Ginoo, balukong adyo paging siping ko. Aman kami, ingat king biyero, ekatatakot ave mo, nahusta ka aking lagyo, ako'y Ginoo, mandamit mo, kingin mo kailanman. Maya payabak po kay katamungan, at yutana po kay ikalabing atlong Domingo ning karaniwan na panahon. Kaniting banalaw kapag masusyan, iabetala po ka rin kay katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan, daring pamilya ng Cesar at Lorna David, pamilya ng Sardas at Luz Medina,
Apostolado ning Panalangin, Doktora Aileen Muñoz. Para king espesyal ay intensyones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Familia Paldeng, Leticia Ramos, Mary Manet Pineda, Angie Bondok Liklikan. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Benson Ong Sr., Enrique Canlas, Ruby Garcia Pamintuan, Carmelita Tiglao, Cecilia Quiambao, Nilo Udan, Gloria Arevalo, Emilio Guevara, Purificación Canlas, Romy Bognot, Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Louis Dueñas, at ding sablang kapatad tang masakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banal na Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alanganggang kapainawan, daring kapatad tamong mayang nabye, lalong-lalo na di Norma, Antonio Sanga, Erlinda Sanga, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Fernando Santos, Asuncion Gonzales, Clint Israel Umali, Nelson Garma, Filemon Bernas, Luna Piezas, at ding sablang kaladwaking purgatorio at diatang alanang makaganakapakareda. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kikatamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamo miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwada, ring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kikatamong eganaganang frontliners.
Ekatatakot abemo na gusto ka aking lagyo ako'y Ginoo mandamero King Ginoo kapilanman o anak Ekatatakot abemo na gusto ka aking lagyo ako'y Ginoo mandamero King Ginoo kapilanman o anak Balumuing sablang gagawin ko Balumuing lamaning kapong puso O Ginoo balukong adyo aking siping ko Mamatame at maning aking biyero Ekatatakot abemo na gusto ka aking lagyo ako'y Ginoo mandamero King Ginoo kapilanman o anak Sablang takot kule ko mo Ginoo Mukuman munta tsuka bantayan Imubalukong atsuka aking siping ko Maman kami ingat king biyek
pamilya ng Diyos, may tipon-tipon damongan, king laginingip pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutamong Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili sanang parati kay kayungan. At kekaante mo rin. Kakaluguran, kimit mong kapakumbaban at king katahimikan na rin kay katamong puso, ganakandalangin at sisyan ding sablata mong kakulangan. At aduan tamo king ginuing kayang kapatawaran, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyag kastaya po ngening miyag nanagnan ng kapanisiyan. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, ulimi ka sa akong bina, King isip, amano at dapat at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, igapanalangin niyo ko King Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Puri ka na
Manalangin tamo. O ibaming mayupaya, kabang parangalan miya isanto Tomas ay apostol, bustan mong parati mingatak maning saok daring kayang panalangin. Mi kabiya kaysa ng alanangga kapamilataning pamaniwala mi kang Jesus, at inggap ng Tomas bilang Gino, ang mabibiye at magari kambemo at ning banalay espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Epeso. Kapatad, na kayo dayuhan, at taong iba't king aliwang balen. Nune kabalenda kayo, ding pinili ning Diyos, at kabilang kayo king pamilyana. Mitalakad, king babo ning pundasyon, ding apostol at ding propeta. Ing batong pamuntok, yapin ni Kristo Jesus mismo, at king kapamilatana, miyugne-yugne ing balang daken ing edipisyo, at maging templo yang banal. Huli namo rin ning kayong pangayagong kayo, ikayuman, kambeda ring aliwa, maging metong kayong tuknanganing Diyos, king kapamilataning Espiritu. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, ing dalit na pakibat, gumala ko king mabilog gayato at panaralye ing mayap abalita. Ulitan tayo po. Gumala ko king mabilog gayato at panaralye ing mayap abalita. Ikayong sablang bansa ing Ginoo puryanyesa. Puryanye ikayong sablang tao, keti king yato. Gumala ko king mabilog gayato at panaralye ing mayap abalita. Uling maraguling lugod na kaya katamungan, at kayang katapatan, manatili king kapilan paman. Gumala ko king mabilog gayato at panaralye ing mayap abalita. Talakad tapuban parangalan ing mayap abalita. Tamangan po, maniwala na ka, Tomas, uling ikit mo ko, mapalad na retang maniwala ka na ako, bistaman era ko iikit. Manatili yagay kayo, At kaya kaante mo rin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Juan. ligaya kaya ka o Ginoo. Itomas ing mayayawos kambal, ing metong karing labing nga duha. Alayo inyang dinatangi Jesus, inya sinabi daring aliwang alagad kaya. Ikit miing Ginoo, nga nang may kibat Tomas. Hanggang ekula akit ding bakas ding pako karing gamat na. At atag kiling taliri ko king bakas ding pako ting gamat ko king tatalin di king anaik maniwala. Pangalabas ding walungal do, makatipon lang pasibayo. Ringalagad king bale at kayabere itomas. Makakabatla ring pasbol dapot, linubi Jesus at tinalakad yabusal da. Ing kapayapan manatili kay kayo. Nga nang Jesus karela,
At saka na sinabi kang Tomas, lawan mo laring gamat ko at tagkil me keni ing taliri mo. Idala me kening gamat mo at aplusan me ing katalindikingan ko. Nakamagalin langan, maniwala na ka. May kibati Tomas, Ginoo ko at Diyos ko. Nga nang Jesus kaya, maniwala na ka uling ikit mo ko. Mapalad laretang maniwala ka na ako, mistaman, era ko ikit. Kapatading mayap ng balita ng kayakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya pa, abak po kay kayong sabla. Karing 12 apostoles na po kanuning Ginoo. Karing 12 apostles na ning Ginoong Yesus. Sasabihan da ing peka matapang dili po kanu alang aliwa no ni Simon Pedro. Sasabihan da ring dakal. Ing peka matapang dili karing apostol na ning Ginoo alang aliwa no ni San Pedro. San Pedro po kasi at inyang ugaling pagkamapusok, bulusok, palpipali buntok. Nung naning isipana at panamdamana, yung sabiana, yung gawa ng Simon Pedro. Kaya po, ratsyada yang ratsyada, nung nanumaning isipan at panamdamana. May kadatatandaan nyo pa po, reting amano, at dapat ng Simon Pedro o San Pedro, bayo ing pamaylasan na ning Ginoo. Before the passion of Christ Jesus, mekad at tatandaan niyo po, reting namanwana at gewa ng Simon Pedro. Mumuna po, king mula ning Gethsemane, nung atatandaan niya. Kabang manalangin niya yung Ginoong Yesus, king Garden of Gethsemane, wari Simon Pedro, yung menabak balugbog. Ketang metong karing ipos na ning mata sa saserdote. Nepo, kasi dadakpan da ning Ginoo. Nananggewa ng Simon Pedro, nananggewa ng San Pedro, tebak ne balugbog, itangalipan. O inipa. Bayo po yung pamaylasan na ning Ginoo, at inyang sinabi Simon Pedro, nga na, ginulakwan da kamanding sabla, ako da kalakwan, nga na. Pero bandang tawli, wari, tinulawok kaya ing tatyo, at tanda na ning pamaglingad ng Simon Pedro, king maestro na. Katapang napi naman, depo, dapat bandang tawli, tinulawok kaya, ing tatyo, at tanda na ning pamaglingad ng San Pedro. O yung pagpiestang tapo ngeni, kumusta naman Santo Tomas? Ing kay katamong pagpiesta ni Santo Tomas, kumusta naman king kayang tepangan? Ako po kingisip ko, may kasing tapang neng Santo Tomas, San Pedro. O may posibleng mas matapang ya, Santo Tomas, kesa kang San Pedro. Ing tapang ng Santo Tomas, mayayakit king amanwana. Ing tepa nga ng Santo Tomas Apostol, mipapasyag milalarawan, king tatalakarana, king panindigana. Ing tepa nga ng Santo Tomas, mayayakit nung nino iya, at nung nanuya. Aliwaya po yung Santo Tomas Apostol, nepo, matapang niya talaga. O yan po ing milalarawan kaya, agpang namo rin po, king kay katamong pamamasangin, karing kaniting kapiesta na. Baliyo po yung Santo Tomas kasi, king tuto, ing mididinan pansin kaya palagi, parati, yapin po itang mi kailangan niya, migdudaya, o magdudaya, yapin po din tamong haus kaya, the doubting Thomas, nga tamo, wari, agpangking pamamasa tamo, naning sinabi ng Santo Tomas, nga na, hanggang kula akit ding bakas ding pako karing gamat na, at itagkiling taliri ko king bakas ding pako ating gamat ko king katalindiki nga na, kumaniwala, nga na. Dapat nung lawan tamo po, mekad Santo Tomas, alaya pong kayaliwa, karing aliwang apostol na ning Ginoo, wari, halos karela o ilangan, may niwala mo na sinubliyang may biyang Ginoo niyang ngikit de. Po? Aliwang mo Santo Tomas, ang gyang ding aliwang apostola kayabe, ang gyang ding aliwang alagad, may niwala mo na sinubliyang may biyang Ginoo inyang ikit de.
Ito mas, Santo Tomas, apostol, aliwaya. He was just sincere. He was honest about his disbelief. He doubted, but his doubt was truthful. In short, he was just a principled man. Nasa sa likod nung naning panamdamana, tatakot nung naning isipan at daramdamana, sabyan at sabyana, gawan at gawana. Halimbawa po, nandin sinabi ko kayo, nung makanano tayong akit tepangan ni Simon Pedro, ang yang naman po Santo Tomas, karingaliwang ebanghelyong may papasyag, mayayakit mo naman po ing tepangana. Lawan niyo po, ing Ginong Jesus, inyang bisayang muntaking Betania, karingaliwang ebanghelyo, yung amanwan ko, inyang bisayang munta Betania, ing Ginong Jesus, ing papunta po Betania, malapit ya Jerusalem. Ot bisayang munta, Jesus, king Betania, papunta Jerusalem. Ban kanu kanita, apasyalane, abisitane, ing kakalugura ng masakit, nino, Lazaro. Di nga liwang alagad na ning Gino, di nga apostol na ning Gino, pipigilan de, kasi mapanganib ka rin, delikado ya ka rin, Jesus, dakpan de, patende. Pero nanong sinabi ng Santo Tomas, at inya pong sinabi Santo Tomas, karingaliwang ebanghelyo, inyang pipigilan de Jesus, din kayabe ng apostol, Santo Tomas, nanong sinabi ng Tomas, taratok yan tayong Gino, ban kanita nung mateta mo naman, nga na, katapang na. Taratok yan tayong maestro, ban kanita nung mateta mo naman, nga na. Katapang na pinaman, tatakot mate, para king Gino. O ini pa po, karingaliwang pamamasa, inyang sinabi ng Jesus, nung atatanda na niya ini, sinubli ng mebye, at inyang sinabing Ginong Jesus nga na, tukida kayo, ketang sa sadya kong lugal, king kayaryanan ning iba ko. Uling balo yun ing dalan, king pupuntalan ko, nga ng Jesus. Pero Santo Tomas nanong sinabi na, Gino, makananuming balo, nung nuka muntay, mayaman balo yung dalan. Gino, nga na, mayaman balo yung dalan. Mayaman balo, nung nuka munta, makananumiyang balo yung dalan, nga na. Makanyan niya po Santo Tomas, mapanusisaya, mapangutangya, nung naning king isip at puso na, iyang sabyana, iyang gawana. At inyang mateya po ing Ginong Jesus, inyang meteya Jesus, no ka rin niya Santo Tomas, at yuking luwal, at yuking dalan, makikisyoso ya, makikibalita ya, nung nanong milyari, pero rin kaya ng apostol ang talo, makakulong laking takot da, migkulong la, king makakandadong kwarto, karing pasbol, apakakabat, nga napin naman po ng ebanghelyo. Ito mas at yuking luwal, king tepangana, makikibalitaya. O ini po yung malyari tamong pigo naman, at apulot, kaniting pagpiestan taya, iting metong amatapang ay apostol, Santo Tomas. Kalupan na sana pong Santo Tomas, king tepangana, king kayang tepangan, iti sana ing sukat tamong apusan at piyalimbawanan. Ita mo po kaya, kutang mo, matapang taba talaga o matalote tamo? Matapang taba talaga o galgaw tamo? Matapang ya po ing taong biyasang manalakaran king kayang panwalan. Matapang ya po ing taong biyasang manalakaran king kayang panindigan. Matapang ya po ing taong makikituki-tuki mo, karing sabi-sabi mo. Noon iti, buri na nga saksyan, karing sariling matana. Nakanyan niya, Santo Tomas, ay apostol na ning Gino. Matapang niya yung taong makasadyang, arapana ing nanumang kapagsubukan, lalong-lalo na po tangat tune kaya, makayarap ya, king masakit akabilyan. King malagwang pa mga mano, ing tune matapang, gugulot, king tingwanan, lalong-lalo na po tang masakit, ing kabilyan. Makanya niya po Santo Tomas, tularan tayo king tepangana, at adwan tamong heni, kaya ing ipanalangin na kata. O Santo Tomas, apostol, ipanalangin mo kami. Talakad ko man po. Ginu, kalupa ng apostol mong Santo Tomas, may naing kasalpantayanan ni Keka. So pan mo kesa nakabang ngaming manalangin Keka, Ginu, pagkaluban mo keng sapat a kasalpantayanan Keka. Ulitan niya po.
Ginoo, pagkaluban mo king sapat a kasalpantayanan keka. Para ka ring sablang Kristiyano, aking lagyo mo, inkarelang kasalpantayanan. Maging sapat sana, inkarelang dimut a kapaniwalan, at maging matapang lang talapatutu, kalupan ng Santo Tomas, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng sapat a kasalbantayanan keka. Para king binang maragul abilang ding tao karing India, tanggapan da sana ing kasalpantayanan Kristiyano, aagpang king tradisyon, dela nakarela ning Apostol Santo Tomas, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng sapat a kasalbantayanan keka. Para karing ating pamagalinlangan king karelang kasalpantayanan, masayala sana king sasabyaning Ginoo, mapadadla, retang maniwala ka na ko, bistaman era ko ikit. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng sapat a kasalbantayanan keka. Para kekatangan, ding sabla ng miyembro ning kekatang parokya, taimtim na sanang magsaya, potang king misa, king karelang puso, papasyagda, Ginoo ko at Diyos ko. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng sapat a kasalbantayanan keka. Iyabetala mo naman po karing kay katamong panalangin deting makatuking kayadonan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Cesar at Lorna David, pamilya ng Sardas at Luz Medina, ding apostolado ning panalangin at Doktora Aileen Muñoz. Para king espesyal intensyones dari Leila Abiog, Emilyn Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, ding pamilya Paldeng, Letizia Ramos, Mary Manet Pineda, at Angie Bondok Liklikan. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Benson Ong Sr., Enrique Canlas, Ruby Garcia Pamintuan, Carmelita Tiglao, Cecilia Quiambao, Nilo Udan, Gloria Arevalo, Emilio Guevara, Purificación Canlas, Romy Bognot, Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Louis Dueñas, at ding sablang kapatadtang masakit. At para king pamanantabet proteksyon ng Banalay Espiritu, king familia ng Ani Razon at king familia ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alananggang kapainawan daring kapatagtamong Meya ngunabye, lalong-lalo na Dinorma, Antonio Sanga, Erlinda Sanga, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Nancy Ocampo, Fernando Santos, Asuncion Gonzales, Clint Israel Umali, Nelson Garma, Filemon Bernas, Luna Piezas, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang alanang makaganakapakarela, ipanalagin tala, king Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo king sapat a kasalpantayanan keka. Nginipuadwan tami sarilitang kapagnasan. O iba, mga tsubanwa, makuyad kay panlalawe, king kay kaming kasalpantayanan. Dinan mo kayong masanting nga salamin, banakit mi itang lagpas, karing lilipas sa bagay-bagay, itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen.
Manalangin kayo kapatid, banang kay katamong daon, matanggap ya, arapanin Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sa aning ginuiting daon, karing gamat mo, king ikapurit kaligayan ng kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala, at mabilog ng Santa Iglesia. O ipa may miglalang, darawon mi, ingkeking kasuyuan, at ngaming manalangin. Kambilan mo ring kala, mapigkalub mo kay kami, kabang darawon miya, iting sakripisyo ning kapurian, kaniting kapiesta na ning kay kang apostol, Santo Tomas. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginu, manatili yake kayo, At kaya kaante mo rin. iyat na yoring pusuyo, Makayat na no, king Ginu. pasalamatan dayeng Ginu, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang parati, at numan karino iba Diyos kang langanggat lubos mayupaya. Ika ingalananggang pastul aparating mamantabe at lilingap king kekang kawan. Kapamalatan daring apostol, ingatan mo kami at parating paglualo. Gewa mong pastul ning kawan, ban makiraking ing obra ning kekang anak, at ibat king kabilyanda ka rin banwa, pat nubayan da ke pangining kasalukuyan. Ulinita kang bering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit ming kekang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka, at ngaming ang kakanta. Tunay kapin panaloy-ipay, kayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, ban para kay kami, balyari lang katawan, at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang loob, king pamaylasat kamatayan, kinuha ning tinape, at pe pasalamat ya keka. Piraso ne at binyene ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Itiing ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kay ka, at binyaning kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggaban niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iti ing kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para ka rin sablang daw. Ban keta may patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti bilang kabigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan.
Nangeni gaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebye ng anak mo, daraon niya keka iting tinape ning biye at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngansa ng may sulu-sulu, king katawan at dayang Kristo ti ipuna na kami nganding metong ning banali Espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugud, kambe ng Francisco o kay kaming Papa, Florentino ing kay kaming Obispo, Ipasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pare. Ganakan mula naman ding kapatad ming painawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyang na biye, lalong-lalo na inorma, tanggapan mo sa naking maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo, akay kaming patulunan, at Santo Tomas, at inupad king malmong kaburian king keka baning panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ipang mayupayang tutu kagumning banal ay Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman kingalan angga. Nganipun ti mo nga anak na ginampun, ang kagatamong malugod na gino, maus tamong enikeya, kari nga manong tiro na kagatamo. Ikabos mo kami o Gino, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupan ng kekang pakalulo,
Parati kayong may kabus king kasalanan at may ligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo, kay kaming talapangabos. Uling kay kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo, karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia. At pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibye, at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilan man kay kayo. At kay kaante mo rin. Ipakita po ngening may kakametong tamo, king kapayapan po kay kayo man. Neng ginutamo ng Yesu Kristo, ing Diyos sa mabye, ing kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, mapalad la ring mayaws king dulang ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kay ka, dapat igkas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, kaniting sakramento tinggap miya ing katawan at daya ng Kristo. Kambe ng Santo Tomas Apostol, ikikilalanan miyang kay kaming Ginoo at Diyos. Apakit misa na karing biyemi ing tune kasalpantayanan. Itingan po aduan mi king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Siklaw tamo po para kay Horacio. Ing oratio imperata, manalangin tamo. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay ipame, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Atuan mi keka, ing kambila na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal na kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakalataw. Atuan mi ngayon ni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod at iyatsat may kaya kaming makayulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan me at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ng tabayanan mo la. Ring tao mi tutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapun ming pambansa at lokal. Ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan na iti makasalikot at bukod mo, para king kapakanan na ring memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit me, ban mapupus na iting pandemya king bansa me. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, ading sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula pa po rin, miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagawa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alan hanggang kapainawan, retang meya ngunabya. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasawap kami karetang mangailangan at pagkakalulu. Manano na sanang paulining masabal mi at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyus kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itingan po adon me king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banala na hindu ng Diyos. Musanap isawili ingaklis mi kay kaking kagulangan me. Noon ay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. Santo Tomas, Ipanalangin mo San kami. Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Biyang pagtapong ining metong adalit, anting parangal king nonaindong Virhen Maria. Halo, halo, Maria.